uqale ngibingelele umfundisi Mabuza nemkhokheli nagogo umfundisi Mabuza wasesibusisweni ngibingelele umvangeli namake mshumayeli ubabe bomake Sunday school ekhaya kaJesu. Amen. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane uthi adale emathuba la kanje ukuthi sihlangane. Nami ngithi khanzise ngilana njalo athi sifike njani. Futhi ke bengiditshele ukuthi ngiyaleka amanzini ebandleni labangithuma kulo. Sengithi khanza sengilana. Bazalwane ngiyakholwa Jesu ngiyamthanda uyinkosi empilweni yami. Wangendela umusa esikhathini sebusha bami wangigcina. Ngahamba naye wangangilahli. Wangajiki abantu bajika. Ngoba abantu bayajikelana. Wahamba nami Jesu wangangilahli. Bantu benza njani bazalwane? Khulumani kakhulu. Bayajikelana abantu nalolo lohlele eceleni kwakho njenyalo. Uyakujikela. Mtshele ukuthi ungangijikela. Abantu bayajika. Munye umuntu longajiki emhlabeni uJesu iBhayibheli lisithembise ngaye ukuthi bayawujika noma kuyawuguquka konke kodwa yena uyawuguma kuze bephakathi aze athi Isaiah umhlabathi uyoguga njengendwangu kodwa emavi akhe ayawuguma kuze bephakathi lapho sekwedlule konke lapho sekuphele konke lobothembele kuko kodwa emavi akhe ayawuguma kuze bephakathi nango umuntu longekaza kuthukela. Hallelujah. Edingazi ukuthi nidonsele kudzena nginathi ukuthi le engineer ngoba phela nayisebenza ngagesi ukhona abe siyayiplug. Hayi amaZulu ayosithumela umthetheleli hayi ke hayi amaZulu ayosithumela umthetheleli hayi amaZulu I
encwadzini ya Exodus 33 mkhula wami ngicela ukuthi umfundzele Exodus 33 verse 7. Ayo sithumela ethethe amazulu ke uma ufunda iBhayibheli iBhayibheli liyaveda esikhathini esiningi ukuthi uma ulibuka kahle usheshe ungibambe ngasheshe ngicede lamuhla uma ulibuka kahle bonke abantu leNkulunkulu bekafuna kubasebenzisa noma ngayiphi indlela iyaye impilo yabo ingabi lula. Wonke nje umuntu uNkulunkulu afuna ukumsebenzisa impilo yakhe beyingabi lula. Bekuba netigigaba thide letiba khona. Bese ke along the way so yabona uNkulunkulu asaqhamuka ke asakhuluma nalomuntu asamthuma iassignment yakhe. Moses uma uya emuva ufunza ngekutalwa kwakhe lithi iBhayibheli kwake kwakhulelwa sidzandzane semaHebheru satala umntwana sawabitwa ligama ngekuthi Moses samtala eGibhithe. Uma simtala lo mntwana kwakhanyakala ukuthi emaGibhithe ayanza evele lekuthunjwa. Uma anza evele lekuthunjwa kwathiwa ngeke kuze kulunge kungcono ukuthi babulawe bafa abantwana bebafana khona bangathi ukwanza. Kwakhanyakala ukuthi Moses utalwa kuleso sikhathi leso. Wathi uma Moses atalwa kuleso sikhathi leso unina lithi iBhayibheli wathi uyakubuka lo mfana wabona kukuhle. Wathi noma bangabulawa abantwana bebafana kodwa lokhu kwami angeke ngize ngikubulale. Ndawumane ngeli plan lithi iBhayibheli wahamba bayokufaka emfuleni iNile. Wafika wakubeka khona wakubeka ngebhasikidi lenhle. Yathi indodakazi yaFaro iyogeza kanti unina uma ambeka lo mntwana dzadzewabo walandzela nonina ukuthi ufuna kubona ukuthi uyobekwaphi lo mntwana. Wafika wambeka
Tatwabo Miriam wahamba wabhaka afuna ukugaza ukuthi kwentekani kulomnakabo. Lithi ke iBhayibheli yase indoda kanti yafana iyahamba ithi iyogeza emfuleni. Uma iyogeza lapha ibona le basket lelihle liyadanda lamfuleni. Nayithi ithi yohlola ikhanza kunalo mfana. Naku ke ngifuna ukuthi sibambe lapha emfuleni uma kubekwa le basket ya Moses. Umfula inayini ohamba uya le. Kodwa le basket nebelina Moses phakathi. Belingahambi nalo umfula le. Lona belitangana uma lo mfula uya le, lona liyakhuphuka. Bese lishashtuka lentana endzaweni. Uyahamba umfula kodwa libhasikidi lena Moses liphambana nemfula. Walithatha wathi uyalivula wakhanza nalo mfana. Wathi nakalivula waseyaqhamuka tatwabo Moses. Wathi ndakusinda mine ngikutholela umuntu notambunyisela lo swala. Uma athi utawuthola umuntu avume lo kanti uthatha Moses umbisela kunina. Wamthatha Moses wambisela kunina. Lalela noma bangakwehlukanisa neliphupho lakho bathi bezama ukwehlukanisa nalo uNkulunkulu utawuqamba emasu ekuthi ubuyele ephusheni lakho. Amen. Uthi kanjani kwathi uNkulunkulu? Kanjani akasiwakho waNkulunkulu? Wahamba wamunyisa. Wamunya lubisi lwenina. Uma ke akhula Moses. Lithi ke iBhayibheli la usheshisa ngoba ngifuna ukuqedza. Lithi ke iBhayibheli uma akhula lapha Moses amnelisa lonina aseGibhithe. Kwangathi bekathi nakamnelisa ave amtshela athi awusuya uGibhithe wena. UngumHebheru. Amen. Uma amunya lo mntwana bathi tshela ukuthi umunya eGibhithe utaba ngoGibhithe. Amtshela unina athi kuwe ngikhulisa umHebheru. Angikhulisi umGibhithe. Khula Moses. Sika iBhayibheli wase uthi ngalenye ilanga asakhulile wabona umHebheru alwa nemGibhithe. Uma abona umHebheru alwa nemGibhithe kwavuka uHebheru kuMoses. Ngoba unina lakamunyisa bekamtshela ukuthi umHebheru wena. Noma ungahlala endlini yenkosi kodwa ku-DNA yakho kunebuHebheru. Wathi uma Moses abona kuliwa kushaywa umHebheru bavuka uHebheru. Wagijima wafika walekelela umnakabo bamshaya bambulala lo muntu. UmGibhithe. Bamgciba. Bacabanga ukuthi abakabona umuntu. Kanti kukhona lokubabonayo. Kukhona lokubabona likhona liso lelibonayo. Uma ucabanga ukuthi impilo uyatifihla likhona liso lelikubonako. Uma Moses benda lokho aphindze futhi athi uthi abone kulona banye athi uyayilamula athi lo ucabanga ukuthi namuntu angibulala njengaloya lo wambulala wamfihla. Bona Moses ukuthi no ube abalele. Hambe ke Moses ke. Angisayi ke lelethiye ingone.
la uyakutola lelinye ilanga uma inesikhathi lithi ke iBhayibheli ke bazalwane Moses ahambe ke tinzabeni taKamowabi aluse timvu tababedala Jethro athi uthi ngalelinye ilanga abone isihlahla sefutha fast forward uNkulunkulu akhulume naye athi hamba uyotshela abantwana bakaIsrayeli ukuthi ngivile ngibonile sekehlile athi Moses angikwazi ukukhuluma athi uNkulunkulu ngiyaba nawe athi Moses uma ngifika ngiyafika ngithi ngithunywe ngubani athi uNkulunkulu ufika ubatshela ukuthi nginguye enginguye hambe Moses afike kuFaro bakhuluma bahambe ke nabantwana bakaIsrayeli ehlala kunesigaba lekusithandzako bazalwane sikhulume nje ngingakangena emoyeni sekuthi uma bayowela lolwandle lolubovu bathi bayefike bayema lapho bebaphumule khona emkhathini netinzaba babona impi yaFaro ida ngemandla bathi babuka phambili babona kunelwandle phambi kwabo bathi babuka emaceleni babona kunetinzaba bathi bangabona lokho babona impi ida bamjikela Moses bathi usikhipheleni eGibhithe kube sitofela lahlane na wagijima Moses waya kuNkulunkulu wafika uNkulunkulu wathi kuMoses iduku loliphethe ngiyo lentakusebenteni wathi phakamisa iduku waphakamisa iduku Moses ethi kwelwandle emanti wangena Israyeli wanyathela amanti emhlabathini omile wathi nakangena Israyeli emaGibhithe acabanga ukuthi nawo avulelwa indlela kana akavulelwa indlela wona indlela evulelwa abantwana bakaNkulunkulu uzayithi sezelwe ekhaya ke sezelwe angena uma bangena acabanga ukuthi emaGibhithe nawo they form part kani sekuvulwa indlela lendlela evulelwe bantwana bakaNkulunkulu bangena wathi umGibhithe wagcina umIsrayeli wagcina uma ewela lwabuya lwandle lwavala lwathi uma luvala lwandle wathi Miriam siswa Moses lokhu nje asizange sike sibone lokhu nje kudzinga kubongwa amen siyaya kona vele sethambisa kodwa sisengakafiki kodwa emandla kaNkulunkulu sesiyawabona unabongwa lo wevakala athi lihashi nemgibeli walo uphoso lwandle wasebeneza Nkosi uhambe nathi waze kwaba la bangakafiki eveni lesethembiso yafuna nje ukumbonga uNkulunkulu ukumbonga etihluphekweni nje umbonga ungakakutholi lokho lokuthandazelayo nje umbonga ukunika isikhathi ukuthi ngiyabonga Nkosi ukuthi uNkulunkulu hleke esihlalweni uma ungakakwendi lokho kuyawenela liphutha lokuthi wedlule emhlabeni ungakaze ukhiphe igama lokuthi ngiyabonga senzelwe ekhaya senzelwe ekhaya uma ke bahamba lapha babona emandla kaNkulunkulu lithi iBhayibheli emini bekaba yisika yelifu ebusuku kube nenkhanyeti Moses wakhuluma nabo ngalelinye ilanga wathini ihlupho kaNkulunkulu lohambe nani ehlane wanganishiyi bonekani wanganishiyi waba uNkulunkulu
tinyawo tenu tangafufuki kodwa seniyamjikela uNkulunkulu. Khuluma Moses, ukhuluma nebantu lababone emandla kaNkulunkulu base bayamjikela. Base bayamjikela. Ngilungiseleni la, ngifuna kusondzela lapha. Base bayamjikela. Uma bamjikela kwakhanyakala ukuthi abazalwane uyayibona le nto yekuwa enkonzweni esontweni. Niyayibona muzlemi ukuthi ukholwe uve uphelelwa amandla, ukholwe uve uhamba uyobhika letinto. Niyayibona muzlemi bazalwane, ningendi phela ngazuthi niphila impilo lengcwele. Ngisho mina leye kukholwa uphethe uhamba uyohleba hlebela abanye abazalwane. Ngisho leye kuthi mina utende kwamakotanyana emini nakushona langa ujike ube yintombi. Niyayibona musileyo kwakhanyakala-ke ukuthi bantwana baka-Israyeli ehlane baphela kwenta lo on and off. Lithi-ke iBhayibheli uNkulunkulu wase sewubitela Moses, umbitela etule enthabeni. Wathi kuMoses ase ukhuphuke ude la. Haleluya. Uma akhuphuka Moses ayaletule enthabeni, wasala kwa Moses phansi, wasala nesifo sema-Israyeli. Moses wakhuphuka na Joshua bayetule enthabeni. Uma befika enthabeni kwakhanyakala ukuthi ipresence yaNkulunkulu enthabeni kulapho ihlala khona. Uma ungakaze ukhuphuke kuye enthabeni uyofuna uNkulunkulu ngeke uze ukwazi lokho ekhuluma ngakho. Ipresence yaNkulunkulu ihlala ku-isolation, ihlala lapho khona uwedwana khona uNkulunkulu. Ilapho ukhona kaNkulunkulu. Kunebantu labakholwako labangakaze bayive ipresence yaNkulunkulu. Uhlale nje bese uthi yehla Nkosi utamufa uyehla. Uma ufika kule enthabeni afike uNkulunkulu ababambe uMoses naboJoshua, ababambe isikhathi ahleli enthabeni. Lithi-ke iBhayibheli esuke Israyeli lephasi agijime aye ku-Aroni kukaMoses, afike athi umendeka koMoses sebafelele kule enthabeni ngoba nabo sona baqhamuki. Njengoba bangasaqhamuki nje sendele uNkulunkulu noma sendele tithiko lesithatha ikhonda sihambe silandzele tona ehlala. Wathi Aroni lethani izindandatho bengifakile. Badiletha wathatha Moses wabendela lithole leligolide bakhonda tona, bakhonda lelo thole lelo. Wase uNkulunkulu oba lithi iBhayibheli letule enthabeni, uNkulunkulu kakabhala imithetho ayibhalela Moses, ibhalwa sandla saNkulunkulu uqobo lwazo. Lisho njalo iBhayibheli. Lithi iBhayibheli nakehla Moses letule enthabeni, athi uNkulunkulu sife sakho senhlubukile phasi salowehla uyobabona ngakababulala. Wehla ke Moses enthabeni uphethe isibhebhe lesinemthetho lobhalwe uNkulunkulu uqobo lwakhe. Uma behla lapha enthabeni wevakala Joshua athi Moses ngiva umsindo, kunemsindo lovakala ekhabo, kodwa lo msindo lovakalabo angiwuva ukuthi wami.
wathi Moses lo msindo lowufako awusiwo wakujabula, lo msindo lowufako awusiwo abantu labanqobe empilo, kodwa kunemsindo lokhona wehla. Wathi uyaqhamuka Moses wakhenza ukuthi abhizi bakhona lithole lithi ke iBhayibheli weva buhlungu Moses, weva buhlungu wayekela ibhebhe bekasiphethe sibhalwe uNkulunkulu uqobo lwakhe, wasiyekela sawaphasi saphehlika sethola wobhalwe uNkulunkulu waphehlika ukuthi bantu bamhlubukile uNkulunkulu. Ngiyabonga mfana, bantu bamhlubukile uNkulunkulu. Fika ukhuluma naAroni umnakalo, wathi bavumeleleni labantu, wathi Aroni bathi bese uhambe isikhathi lesithe angibendele ngoNkulunkulu labantu abakhona. Lithi ke iBhayibheli la asifunda khona enkambu la behleli khona ama-Israyeli, wase Moses wakhela ithende. Leli thende walibita-ke ukuthi ithende lekuhlangana. Lithi ke iBhayibheli base labantwana baka-Israyeli baba namathende abo ngaphandle lebe banawo. Bathi-ke Moses bekahamba aya lapha ethendeni lekuhlangana, athi uma aya lapha ethendeni ahambe naJoshua nalabanye abaphristi, athi uma aya lapha ethendeni, uma efika lapha ethendeni bese kwahlala ifu selimbonya lethende. Lithi uma limbonya lethende lelifu bese abantwana baka-Israyeli bayaphuma emathendeni abo sebebemnyango, bayabuka lapha ethendeni lekuhlangana, babuka lelifu lelehlanga leselikhave Moses, lehle lelifu limkhave